ikene mi aje wana tofia ikene nya Blemanyawo come wana yanya wana vivi de to ikene akademia egbevia umbe nya nyanto ya de konu ene jogande na ke amerikane wote megbena mi enye Palm Media College Fit Life Mineral Water ble Royal Palm Gardens when I make an wood them make benami and number one I Jefiato Ajegato can call in a Grace Emerald Agbodza Egba when I can ejiga and ye Tsito abaleke Tsito Agbodza wete zadudu egemile rukuto ewugeke ameto hade la pia meikene ele rukugeto wana ya wonami mele no ge gobwede no plim Fit Life Natural Mineral Water, a natural drinking water which has its source from the naturally made and claved mountains of the Dodowa forest, is proudly manufactured by JC Water Company in Ghana, a water that passes through a chemical-free process and has its natural taste. It comes in different forms such as the pure water form, the ice cube form, the cup form, and the bottle form. It is a water for all events. You can locate us at Sasabi of the Dodowa Adenta Road in the Greater Accra region of Ghana. For bulk purchases, you can contact us on 050-6236-597. Stay refreshed, stay fit. This advert is vetted and approved by the FDA. Blemanyawo enye wana tokia demuto ke amerikane wote megbena mina wana enye Royal Palm Gardens Fit Life Mineral Water by Palm Media College owenya amerikane wote megbena mi ke nkonye Grace Emerald Agbodza abaleke meblena amatokhade la femena mi kanela nupogena mi to Tsito Agbodza petesa meyenye togbe blow Daddy whistle. Yo, akpe. Elekenye upe mozo sokoba pia mena miegbe. Bekale chiga no bobueto. Ngenkonyi nye Samson amegbe. Gake unique name. La udo mepete nye ebulo. Alebe divin mitoma ta yo direct ebulo. La yo metobo ebulo. Yo, Daddy mi said Daddy ebe ye konko make na wo mata yo ibe bulo wa o nya make na wo yo na ibe to pe bulo enye nko to ke ara to mega dia ko plan kola to pe bulo yo Daddy mia ayi wona jible abe nko Tsito aleke nko Tsito va Aleko over Jafro le to ayobe Tsito. Abe any after all me find me ko chidek manager to the Karamba go ni me ko chidek yo. Aleko Jafro le to ayobe Tsito. Ta atakuro na vide na mi abeleke ko Tsito va. Yo, akpe. Afi ma apono cho Tsito no ale ma ko lebe tezan lure. Menye Tsito de le tezan do Audo mapete le artisan ala benya Tsito de artisan kaka me reste artisan ke le ngogomi ko ya benya Tsito de le wa audo mapete le o akene o bia be le ke enko Tsito va ya mata ade me na vire pera ko nye be audo mi oba bado oba no pe fila are abawo abagbe you no ala be
eba zo abe akomo kple asante o ba fa ki no la eso bro do ra udome ale be udome to ko be a ele be ni ojo udome fiaun ale be o de kale to to do me ko do de Tsito ko do de pi ale be ko ba ke aba onu kere ele no gbotro edu ke to me ko joba akogbe o be yo ano Tsito ego be ko ba do fire Tsile le fi yo ba o be ele to blema e fi ami o ba Tsile ka le ba do gbe ya ndo Tsito to wona e le fi ape ngo gbe time la le yi lo me Tsile no ho ya ta Tsito ko o ba ko Tsile e Tsile mi le ba de gbe o ye be u be ya ko amocho peto e ba pie amocho ko ba pi le blema on le pete bi wa zu be pai bon o ta lo chi ba do ya na ba bo ga ba ke nya o be Tsile ya ko ya water we store o lo ko le edu ogeraro ko le na edu meto ta Tsita ko ba ti fire ya bi wa no Tsito yo ma ga ko to afre ko ta ya o yo be Tsito ya fẹ́ kọ́lá bẹ́lẹ́kẹ́ mi ẹ̀rí tẹ́mi sí ẹ̀ náà ẹ̀dá dìde alẹ́kẹ́ Tsito ńkọ́ Tsito va ẹ̀dùn àwọn àdá dìde ẹ̀mẹ́nà mi dá mẹkánísì bẹ́ ní ẹlẹ́dùkúkú dẹ́mẹ́ bí Tsito sẹ́ wà ányánú ìkẹta oyún ẹ̀bẹ̀ Tsito dá yóò kẹ́ dádì ẹ̀dùn àwùdòmẹ̀ Tsito wọ́n dùn náà tẹ̀sán tamere kuku atagblɔ etesan ƒe vevi nenye le dukɔa me nania. yawo aƒe etesan awudomiwo pete do tesan tso blema ke egɔmi atɔgbewo etegble ko wo die wotso va dze awudome fi ko le fi la tegble wo dena ale be woƒe tegle dedeme wowɔe be ne petrol woɖo tesan ale menye Tsito ɖeɖe koe ɖo tesan awudomiwo pete ɖo tesan ya wɔe be ta ɖo gblɔ Tsito tɔ menye Tsito ɖeɖe le tesan ɖo awudome pete ɖo tesan ezɔ no blema gblɔ Tsito tɔ nenye be ko wɔ kɔnuwo vɔ ba awudomiawoe wobe nɔƒe ko edrɔ kemi ke dzi woato aƒe aɖu te avɔwui wòle awudome avɔwui ale be me fi la gbɔna gbãtɔ le July me ya yi awudome pete wa yi avɔwui aba wɔ kɔnu le fi mi bibia be gɔmekpɔkplɔ wa kplɔ gbɔ me ale be trɔnuwo na wɔ be kɔnuwo pete le awudome ale be wa kplɔ gbɔ me eye ni ko kɔ kplɔ gbɔ me nye be menya ne ma yɔe le yefugbe me ma yɔe le gbegbe me ederɔ ale be trɔ na nani yi ke wa kɔ kplɔ gbɔ me trɔ tɔ na tɔsidi le nye koklovi alo mi yɔna ɖe be trɔ kɔtsi yi ke dze beble trɔ tɔ na de be ni ke le wa kɔ kplɔ gbɔ me ke ale wa se ɖe ederɔ ŋu ake tso awudome du ɖe sia ɖe me aba wu no ɖe Tsito kpakpe akɔdagbe kebi wo kplɔ gbɔ me ni anye first blana gbãtɔ le July me ya awudomiawo wɔ kɔnu kebi do nya wɔ vɔ aƒe te ya nata ava gbɔ me no me wɔ la ma kɔ te ya ava gbɔ me ya awudome du ɖeke me ya ta nye nu gbãtɔ wa wɔ. Dadi abe enya to be te gblɔ fifie kɔnu to be te ƒe wɔwɔ me eleke wòle vevie ɖe le doa me kɔnuawo to ƒe vevi nyenye le Tsito alo awudome doa pete eleke kɔnu mawo pete wole vevie le miaƒe awudome. Kɔnu le vevie ɖe na awudomiawo gɔme ɖo me wɔe ma ta ɖu te ya o ɖo me wɔ kɔnu kemi gbãtɔ le avɔwui o ma ta ɖu ete ya o eye to akɔ te ya tse va gbɔ me o ezɔ le kɔnu kemi wɔ me tse eduɔ ɖe sia ɖe tsɔ ɖe le me hafi wa va kplɔ gbɔme la miaƒe du ɖeka woyɔ be awudome gafɔ yawoe na doe la be ele be awudomiawo no ɖu te eya ta ale be no kplɔ gbɔme ya ta yawoe na keke ko akplɔ gbɔme ale be awudome gafɔtɔwo be yawoe nye ame keke adoe la hafi avɔwuitɔ na ta akpɔmɔ awɔ kɔnu kemi hafi awudomiawo na adze te zã gɔme. Ke abe asa dudui
eleke okpede dukɔ ena dukɔ tso tan ke he mi dze azã nuɖu elabe ena menya be azã menye enu wonyo yo dze gɔmɔ enye nu yi ke ne le tso blema yi ke ne mi le tutu ɖe dzi ta eleke oɖe fi na mi abe dukɔ ene. Le amikɔɖɔ pete me ko dze tezã ɖu alo miabe tezã ɖuɖu ke dze gɔme edu ɖe sia ɖe ɖu le ɖokoe si gake va ɖo ɣi ɖe eva dze be miapete miawɔ ɖeka aɖui ale be mi dze gɔme la tafratsa zetɔn miabe tɔgbe gã meganɔ anyi o eyi le kɔƒe ale be ke tezã ɖo dzi mata ɖu le teƒe ɖeka eta wo dome wɔn sɔtsa nɔ tezã ɖu le duɔ pete me wodze gɔme tso duɔ ɖe sia ɖe me mi dze gɔme tso abɔŋui wowɔe kaka eƒo xlã awo dome du ɖe sia ɖe ale be ne keke dzɔ enye be edu yi ke me ko ɖu keke le ne ga yi ko kpɔe ɖo ɖe nugbegble le me vɔ yi wome ɖe akpa eve ɖeka na tsi duɔ me ɖeka na va awo dome ya nɔ dzi tsa hafi miaƒe tɔgbe gã wova ɖo tɔgbe gã yi ke nye aɖakɔsi dzame yi etɔ̃lia ewɔe be eva dze be maga aɖui atsa egɔ mata no tɔgbe gã kplɔ tse o ya ta wo dome wa ɖu kpe dzi be fifia ne aɖu tezã la woawu nu le tɔgbe gã gbɔ le anyinavasi gake kɔnu vovovo ɖewo le do ɖe sia ɖe wɔ hafi miava kpe ɖe anyinavasi awɔ tɔgbe gã tɔ ganye ele vevie na wo dome wɔe be tezã wome de megbe kple wo gɔme miatɔgbewo be nu yo xoxoxo matɔ ɖe asi le ŋu ale be mi le agbadze be miawɔ be ɖekakpuiwoe kple ɖetugbui pete tse woanya nu yi ke wɔ mi le ta wotsɔ ɖe le me ŋutɔ. Dadi abe leke he egble ne ebe yo eɖena vi na yo yi ke mi ma ne duta enu keke do tso azã ɖuɖu ma mi ma ne le mama gome ɖe ne hie bibli ɖeke va wa. Awo dome ƒuto se me be gɔme kɔmiti nɔ nuɔ dzi eduɔ na wɔ kɔmiti awo dome tse na wɔ kɔmiti ale be woawɔ mi be woawɔ dɔ na woe ale sigbe wowɔ ne mi ya ta me ƒeƒle ɖeke be wogɔme nya be sigbe wogɔ magbe mi ɖo ɖe nugbegble le me vɔ ke sia anyi ya wo mana ale be ƒeƒle ɖeke menɔ ŋu o gake ne ke ba dzɔ fie nye be megale ema egɔme nye be miabe kansil xɔ menyo awo dome wo be yewoagbɔ agre ɖo ya ta tezã ko ɖu mi le fifi la abe ƒe etɔ̃ ƒe ene ke yie la ɖo ɖu le anyinavasi vɔ gake mi kpɔe mi kɔ le kansil xɔ dzra ɖo ya nye ta megale ema ne du ɖeke fifi o. Miaƒe nukpɔlawo ema nye tɔgbe blo yi ke ne le nugɔme ɖe na mi tso aleke woɖuna etezã le awuɖome kple viɖe yi ke ne wohena va edukɔa me na wo. Egaŋlɔ bo eya nye Blemanyawo le Palm TV ame yi ke ne wode megbe na wɔna tɔxɛ ya nye Fit Life Mineral Water Palm Media College kpakple Royal Palm Gardens ikonye nye Grace Emerald Agbodza maxɔdome tutu kuia ne megboa miayi wɔna dzi nɔ kpli mi. Fit Life Natural Mineral Water, a natural drinking water which has its source from the naturally made and cleft mountains of the Dodowa forest, is proudly manufactured by JC Water Company in Ghana, a water that passes through a chemical-free process and has its natural taste. It comes in different forms such as the pure water form, the ice cube form, the cup form, and the bottle form. It is a water for all events. You can locate us at Sasabi of the Dodowa Adenta Road in the Greater Accra region of Ghana. For bulk purchases, you can contact us on 050-6236-597. Stay refreshed, stay fit. This advert is vetted and approved by the FDA.
wana tokia dobe buenya me kene la pia me klimi kene le nu come dena mi to awudo me to petesa juju ke amerikana wo de me bana wana tokia when you fix life mineral water Palm Media College Bakle Royal Palm Gardens kenye to ne kwenye Grace Emerald Agbodza yo daddy eporutu tesamuna mi ike eglobe ike karelia yo klona gome bete tanene be mi gome voi enu kai na jaka klona bi ele ka tesala ike kapiti na ele ko buna asala ala ko asala yo après le pe que me pe te a je comme cho octobre ben que oui ton lea dit ale ben que cho que oui ton lea a u do mi opete mi a ide to go du do yo be pele mi a ide fma mi a to gbe o cho afi ba do fifi la e a bi o kakale ngochi e bi opete be no penya ngochi o kakale ngochi e du re sare le mocho ke a u do mi oba no pele e di re afi ba e bi ke mi le fifi la ya ta pese apere mi adute ya ire pele aba ko mi atogbo bo no pe agbo abaje teluzan go me ya no pele keke ton agbo kede mi gbo ke wona ga je go me iyo na de be awu me e fi ke mi atogbo ba kere e ba de na me fonu la won pe pa mi akama ga gbo be ozo ba do fmare o ma tan atu eto alo ba fifi ye vo ye be soa elef mi ale ba mo ma ta azo mo ale be o chi egodo e ma yi ma e tron no we pele kan to we klo nongo ale be e hia be no sacrifice alo wa awona re pe atatu eto ke ya no ma gbo fie atabu ya onye take ejo alebe hia be lo da meto ape ya odobio na ta achobala alebe nyonu ke me nya unju pele unju ke me nya nyonu ya olebe no deto ape ne odobio ata achoba e ni atobu wo sibe konu ya ochoba eta pe se ape le wole tezalu ya ide fmi adobara na we be ya we be alba do mi oba tabo ya onye kata pe sa pe bi de fmi a o ko mu apa je tezalu go me tezalu to mi boy ke branagbe joragbe ko di fmi joragbe ba ko di fma ke brala gbe mi yona rebe akati dada bo me ko ire ko yin be ne obe ya wona re ele na kola pe me ele na gira no pero ape ya doaza tata be go be wa ya go vo le go me ale be akati ma bi ya mba ko kendel ko lewo ni atogbo ba ko kendel bi yo be akati no ma ke atakpa wa akpala ko yo hai ya me sama na pe anye le go me pete akwa ko fungbere e go be goto e ke fia be di polo go me ke nye pona la gbe lo we abo pe e fia o awu ba dure sa be fia awo ko nu le be zibigo ke te do me sama na du tele be du me dure sa re na wo be te le do me ke pura gbe albe ya ora gbe wa ta me sama ga jere gbe do no bole zami bore adetome ya wenye ni bore obe beauty pageant ado to gbe jobe kametete ele alebe committee le eji le egbopo ugbogo awudo mi ogbogo ofugbe ni obe gala committee le bo ji gbogbe alebe enye kele nupo enye chairman na amegito ko bore pilgrimage ayi repele la nyenye wa chairman committee pe chairman le boko albe committee chairman ko le gonye le fi
ke o me le mo yi ha ro ale be sigbe mi ma no re mi aro gbe me be ma adapu ale be sigbe mi awe kaka du re sere na wo ni ke le program eji ke ba me ra go so ke ni october pe ke bla ba ton le a ya pete nya ba pere de be to gbe gango la nyina ba si awo ko no so le fuma ale be ni o mi aga po e ya ga ko yi de ni abe council pe ji be dogi ya nye pe ke pe dodo ale be ni abe teruza aje gome so 13th October bado 25th October da bu do bi ko top te la joge ma pa popo ke ati ba no ba pere mi one ni we wa nyo e ko be asira kabele tojo ata bu do bi ko te la mi ko se ele mi ke ko e lo ba ni we ta wa nyo pera mi yo daddy ebele blema me alo time akati osan kake fifie o le kende osan kake miawenye amekele le wonachi tanu ike mi be ti ko me fi no wa mele me kare ti be eya wa tanenye be emi mi sana le blema ma nenye be wanua le peke me to dui ya ta gbo ko eve o mi a me wo kende ko ya akena bola zambu o kenda akene mi abete ruza akati ko mi wona dure siare awe menye Tsito de da dure siare woni adia ya gogo bone go si bona ko ta do fiabe le gbemi be hemia ko akati ko chakome Tsito do awudo me do pete wa ova ko de te pera fini awe alo esa de sia de awe dure siare na wo to akemi akogo be dure siare we to be gana akogo be dure siare we menye ya pete ma pure te pera ka ake dure siare na we ta te pere cambia ko ba ko da lo amesa ma ko ba ko de fi kene macho de efe tu se alo e pie ke Tsito du ke sei ele keke o yo fi mi be zion o mi no ko na mesa me choge bo ko du le fi o be zion Tsito be go me je pe mi ya ta no akati e ro de kekala o ko e ye zion godo mele bena no de re bo mo ta zion godo ya wa ko yi go be se pe awa jele go be se pe akọ fu be nene ma edure sare wona ni bele bene chi du mo le bene do le du o be ta daddy do mi a pete mi sona ako akati e ba ko ngere do be ko do a si betu tuyo wa no ya me sama pakati ko ya pete wa popure te fora ka aje go me ka no haji ka ya wa ko fu ya ga go si be america re ke ma ya go ba no ka tutu me ko wa no ayi ago ke daddy etesaya dudu efekta do jinwenye ma re ku be me mata ayere be me le tutu dale ko le kuma ayere fu be me bire developing through collaborative partnership la nyemi abe egbe etezaki be de me beteza be ti me ma ayo developing through collaborative partnership ayo ke daddy eteza kele dudu ane titiwe na mekene we lengo ele pepede edu eviomu yena be tesa la tale mboya lo tale du ta youth kene we le du ame da eleke ekwe ole edetole mena asala nenye be kafra nenye be nya ametiti kene wele asanu fie megavaliwe watenwu a du asala bila ata mi ape awudo mi owe be committee ke le tezanji boy ona be dure sare le na me be awudo ma dure sare na me be ape to be gaba me de na akperon wa o azara ya ta mi to ko go de cho du me bai de ka ko so onyo mi amechichi ke to ko kele me de ame to haro me da me ton ale da ka pe o le mi abe yo me le ni o mi le o le po ta le mi o me ga le o che da ka pe o wa ire yi ke ena ka era so na de ka pe kidasa ka la singa na da ka ko ene de ka pe o de dio
Le ka ya You glace. to bete hele tuome enya kaila sio na we kudasa. Ya la singe na ya pe da ka ko de tu do ko nyebe ne audo mio de te dure. Ame si ame ne chore le me. Menye mi ame chichi go de ale be wa na za du ko fia do de wa bo brai. Ke da ka ko ma ba de tu do ma ba. Na de mi ajo. Le e mai cha ovananto na ke fie o le manu be amo o jo le do me pete lo tage ba le do ko no bi o ta do ga so bo ta ma jo da be au do bi ko pete ke le ga ba ko se le ni le jire ame sa me pe me no do e lo ko ji do ba pe ne bi ate ni we na wa nyo amere kare ke me gbora u do ma wona mi bo mi a to pe na we wa nyo be au do me te pe ko no le Ghana le pe tu ko mere au do ma na ga do no pe ya ta ma pia cho azana je fiato aje gato Daddy pe ema enye to gbe fulo americana fonu na mi to awudo nyawo pe tesa dudu ke ele bobro be nenye be enye awudo me vile gba le yo le peki me pasa dude na jagbagba de sia de na tomo sia mo ne na va ela be na eyi lewu eya ya wo awudo me wanya awudo me menya medeke ya ba we na ye wo to ya we na ne be le gbe hele to gbe blo we ko se egba ebe ne nya wo ka feke me ba sai ne nya pete nya va ne ye wa pa si de ne ye wa dui ne wa nyu ne zuwa na wa nuka ne wa ye nko ke enu pola wo e ya nye Blemanyawo le Pam TV egba apa me no butu to gbe blo enya me ke no puru gede na ni e fia nu gede mi to awudo mi awo bete samu enye be nya me dei me nya ndeke to wa mele me kare tibe egba esonu gede to te san wele ke wudu ne ele ke wo yina ple vide ke ne wo henava edukwa me na wo e ma ameke ne wo de me gbe na wo na to ke ya when you fit like mineral water Palm Media College by Royal Palm Gardens. You go nye Grace Emerald Agbodza enya mekene he wona toki ya venami ke no plimi hei kene ni agaba wona ya aga ava akpena mi abaleke mi dotomi